بحثی دوزا کردام که دیدم که دا آگربه سال غزه جات را گاندن برای خوب که دوزا فلسطینی و دوزا کردان دوزین زاقن دوزین دیارن کل روشالات نوین هنه به زبر و زنگ و کشتن و شنابرن و جنوساید افدوزه نهاد نچاره سر کردن در انجام ایلا آشتی دیالوگه البته دبه دوزا کردان جهشتا دوزا فلسطینی کردتر فعالیتر هستیارتر جغرافیاییک هستیارتر به دیرو کاویجیک برفراتر و زیاده تر به باندوریاییک زیاده تر به بیگمان جالی هم جغرافی و هم نفوس و هم کومه کرهان دیندن و نه پرسا کردان لسر آست ناوندن بریارن یلی جهانی تیتا بحث کرن لسر آست مدیازه بلاح جهانی بردوام پرسا کردان تیتا بیلی کرن سبارت پرسیان روشالات ناوین پرس گریکن روشالات ناوین برای خوب که لکوش کاسپی لکرملن لنتين هفجرتي ليكت أوروبا لولات زلهزين دفري لا طهران با لا أنقرة با لا الرياض با لا هرجة با إلا بحث برسا كردان تكرد كواتا ودرفتا هيا جلو كرد شاوا لبرشافان درباز بكن إبراهيم قوشلو شاف دري سياسي لديار بكرد جلمه بريس إبراهيم دماتا باش با يدي توش نزيك بدو شوبيني لهر جاك لهر دمك لهر سر دمك زيادتر نها برسا كردان برسك بيلي برسك أشكرا برشافه لهم الدنيا تبحث كده كواتا أفدر فتا بيشتا كرد شال برشاف جرينجلو كرد بخا شال تعامل جل في برسا خب كان بله پرسا کردان پرسا کردستان پرسکا روجلاتا ناوینه پرسکا گله گرینگه تو انتظار راست راست چهار devlet alakadar ki Türkiye, İran, Suriye ve Irak alakadar ki o intizarla Kürcü ses salat ya koşine kedemeşine taybeti pişti ki rejima baase hatta gohartın taybeti naha le Suriye Rojava Kürdistan Pırsa Kürt Pırsaki sereke ve stratejik gringe intizarla Bakura Kürdistan ji jibo ki PKK çek danine havildayın hane ve mesele de zaten gerek vekiliye ki Türkiye naha jibo encam avad Danistan'dına tişteki hükümet bir de Kürda tüneye levra Bahçeli o Recep Tayyip Erdoğan Saro Komare Türkiye gerek vekili tibece ki em tibecin çek berdin dervayı çek berdane daha vekeke bazarik tüneye çaresariye ki tüne le pişti ve Kürt mafya xudiye mafın ki biriya demokrasiye rebaza demokrasiye pek binin de parlamentoya da dervayı parlamentoya da taybetici ve deme Kürt bir gişti muhatabın ve deme mesela Kürt'a tıkarar be çaresar kırın. Yaji mafya Kürt'a de münakaşa kırın, çaresar kırın mesele ki dur direce. Fakat Euro pırsa gring evek yani müjara gring Rojava Kürdistan'e taybetici pişti nunere Saroke Kürdistan'e berez Mesut Barzani çur Rojava Kürdistan'e mesele gringtir bu. Untizanla ki kavgor kanatamın pişti ki berez Mesut Barzani yani Sarok vezire Kürdistan'e hatta Türkiye o pişti ve nunere Mesut berez Mesut Barzani çu Rojava Kürdistan'e. Az çuyuna nunere برز سروک بارزانی تشبین me sala 1980'da hatına Hüsnü Mübarek Türkiye. Untuzanla Türkiye ve deme bir yarda bu kıl hemberi Suriye şerbikeş bu PKK bu Abdullah Öcalan Hüsnü Mübarek bu nabençi Hazreti Türkiye'ye got ki Suriye Öcalan jivalat kadar ki em nakazın ki on şerbikin probleme ki mev Araba Türka tüneye Jibona ve ki emtikazım kudu ve mesele da on hin aram bir fikrin. Böyle Brez İbrahim Begman Sudan gelek arayan ve Pırsa çareseriyle Türkiye öyle Suriye behavra gireday be Pırsa Kurdan. Ekerem bahsi role Saruk Barzani pey. Saruk Barzani ko ve geri Kurdane. Begman rolevi heye jibu berqarar ke naşti hem le Türkiye hem le Suriye. Hatta parjik le duhke gut قلت هر پارچه که کردستان کدابش به هر ولاته که لگور تایبت بندیا ویولاتی پیوسته پرسا کردان چاره سر بیدی هر دو آریان هفدو تاقی کردن جنافنا چون هر دو سر اردمانه هر دو جنه کارینه دی فاکتویه بگورن که واتا پیوسته چاره سر به که واتا تاچن گرینگه
serincên Serok Barzanî nerînênî bibine mihwer senter ji bo çareserkirina pirsa Kurdan û Kurd bi giring jî vê werbigirin. Şık tüne ki Kak Mesut Barzani tıkaze kul hamur çar parça Kurdistan'e pırsa Kurd çareser bebe ve mesele da jî nêrî navî ya stratejik gelek vekiriye. Hamu Kurd jî baş dizanne. Hamu Kurd tibêjine ki Kak Mesut tibêje ki devlet buyun çünkü referandum jî bu devlet mafya Kurd'e fakat ve merhaleda li hamu başê Kurdistan'e statüya realist federalizme. Nal Rojava Kurdistan'e problema mezin PKK-PYD'ye. Çünkü PKK-PYD untizanna ki çektara Suriye tibêje ki hükümeta Suriye tibêje ki PKK-PYD jî tibê devş çek berde. Türkiye jî vê tiştî daxwastike. Az bawer dikim ki ihtimala ka mezine ki nûnere Serok Barzanî ki Serok Barzanî bi xwe jî Kurdê giştî jî vê qenatê dana ki Çektariya PKK-PYD zarar ede Rojava Kurdistan'e, Tavayı Kurdistan'e hatta PKK untizanla Rojava Kurdistan'e kabul nakedi ve Bakura Suriye'ye o harame Arabajı iş hatiye dağırkırın jibo ve bu sadam ki Türkiye ve gelek harame Kurdistan'e dağır bike eğer Çektariya PKK-PYD bir domine du tıştıbın Avcar Türkiye u hükümeta Suriye havra de erişek bikir jibo Kurda felaketeke disa pek encam edacı serkatına PKK-PYD mümkün neye? Hatta tebecere ki pişkiriya Amerika az bavar nakım ki pişkiriya Amerika jî bikarbe. Le mesela ve merhaleda mühim evet ki PKK-PYD statüye kabugara. Biber rekistire ki milli neteveyi programa ka netevi bi acibine o NKS va bi tavayir rekistine dinye Kurdistan eva bi hükümet eva bidin bisinin jibo makazagona ka plural yani mafya Kurda jî têda cî bigre o tabii ki mafya Kurda heye ki mafya kuye federali yani devlete ka federal da xaz bike fakat usa diyart ki İrolu Suriye devletteki federal avakırın mümkün değil. En azından Husseriye ka kültürü, çandi, siyasi... Öyle Brez İbrahim, tu zanî jî di çartû ve havaldan bu çareseriya pirsa Kurdan dibe zêdetir Kurd xwe faktör bin. Pirsa Kurdan zêdetir pêş ve çûbe, Kurd zêdetir xwe dîl xwe derkevin, îrada Kurdan zêdetir bêguman geşek kirbe. Ji ber hindê yani xwe aliyê beraber bi sadan sala pirsgirêka Kurdan hebû heta niha gel û bawekî cidî çareser nakin. Di çarçûbê danûstandina du alî da berjewendiyên du alî cî hene. Nabe beraberê te çi dixwaze tu wekî wî bikey? Çek dane dane, here mal. Were nizan çi bike çi bike. Taşan giringe Kurd jî xwe dîdgav nêrînek bin, nexşareyek bin. Di çarçûbê berjewendiyên niha bêguman teamîlê gelayînê beraber kin. Hestiyar bin. Jiber ku di çarçûbê gelek caran vê diyalogê xapandin jî heye tu zanî dîrokê gelek tiştê wisa tezbît kirine. Belê divê ku Kurd realîst bin. Taybetî jî divê PKK-PYD realîst be. Eger ji bo ku intizarna ku PKK-PYD havale rejima Baasê bû. Piştgirê diktatoriya Esad bû. Ji bo ve dema ku rejim têk çû PKK-PYD ji Sûriye wenda kir. Yani niha Sûriyeda PKK-PYD tarafa wenda kiriye. Ji her alî da him li hemberî Kurda wenda kiriye û tizane NKS ji berê da piştgirê muhalefetê bû ji bo têkbirina rejima Baasê û diktatoriya Esad. Fakat PKK-PYD piştgiriya Esad piştgiriya rejima Baasê kirin li dijî NKS gelek zulmekî mezin li ser gelek Kurdistanê kirin diktatoriya rejima Baasê û partiya Baasê û PKK-PYD bi hev re bir. Demek ki realîst bûyî neve ku divê ku PKK-PYD tabii ki pirsgirêk mesela Kurda ye yani Kurdin. Divê ku Kurd bi xwe realîst bin bi xwe di meselê de şiyar bin
mesele başrova bikin ki euro tıkarın çi bikin. Levra PKK PYD eğer ev statüye xat devciye bernede Rexisine Kurdala nikara yekitiye çeke. Hatta eğer ve statüye dev bernede ve rexisine ki teröriste naskirin kuncuk ki da timine ve evtede zarar etede kurda o eğer de kuncuk da ma nav sisteme da cinagre hükümeta Suriye yanlı devleta Suriye Türkiye hemberi wan şer bikin jibona ve ke Kurd her çu de zarara ka mezin bibinin yani iro perskere mijara vek yani tabii ki Kürt taybeti PKK PYD çünkü de Aliye enekese da problem tüne Aliye Kurda da problem tüne Kürt tebecine ki valat demeye Rojava Kurdistan'a valat demeye vira Rojava Kurdistan'a enekese rexisene ki siyasiye o meşruiyete na iro PKK PYD Aliye Türkiye'de hükümete de o hatta PKK bir geçti Aliye dünyada bak rexisene ki revane بله برس إبراهيم dikkat bakın PKK tesala 1984 da bir dakhaza Suriye بله بله البته بله. ما اتخاذ بدياري كي سوريا بحث شهادة برسا كردان كير برسا كردان جيري داينين يا بي دا بك كان آلية كسياسية و برسا كبر فرهتره البته تبحث روشاوا كردستان يجي كير تعامل كيرن ديگر رجيما ستا وجي بيگمان رهنده كدره ددمت بي دمي بيتر بحثا في كان زيادتر ما بس تام بو فوكسا ما سر بروسيسا چاره سري به بروسيسا چاره سري جي زيادت ديالوگ كي لسرقه بيويس تجبر كون بحثي كي كردان دكين اتفاق كردان دكين هفگرتنا كردان دكين نوصا نك بي اوي برحال ادراج بي اوي يا هر کسك نيرينا خال گوروشي پارودike هولدانی سروکی جی بگمان دی بردامن لگور روجنداتی دی بدر انجام نوی جهبن برس ابراهیم گوچلو چاودری سیاسی دیار بکری گلی سپاس